Halo percobaan sekilo dukowoan. Testing jangan kates penting. Petekian suku nih. Mati. Cetronang akan pau mon kedung dung buah kapal bola terotretan di bine lempo nyaman mon tedung keneng keboy bental jak tersinggung neka kejungan cekintung Pak Ro kemat tabukan melempung botokan koma anaon diberi ke pokol koles le botolang tretan malam mangken aroma senang marga potrana aneka ulang tahun potran mak melekal kon bubur tajin pak anele Potrana Pak Nur Asmito malam mangken neka ulang tahun hiburena ketoprak cinta Pak amili pembangunan tretan mangken ampun rata dari kota Torongka desa Tore sukses lagi program pemerintah semanyukses lagi bangsa negara beneran
saka tak endinake takun kuda napa boleh mon beda hiburan ate kula ngocak kesempatan kula moneng kutretan libur etang petengan mon beda cewek diajak pacaran beda cewek toju budi roba naratin engak desirat dasari aduh tak latin pas semai tak tahu nak anak bui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah tak sampiti. Polana pelawak tak sampiti. Mun ustad sampiti can oleh ganjaran. Can ulama nih kan. Orang mau nyambiti salama orang muslim telopolo ganjaran. Coba sampitin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pocia setan dik lake cepet ndik lake. Laki nak songotan ngak pelawakan. Alhamdulillah. Cinta family dari Telempong. Gula buru mangken nedek desa Banyugulugur. Mungkin jelas tantretan tak oneng ke nyama gula. Tore kena laki nyama gula Ustad kecil. Nyama gula kecil. Asli compok gula dari Bondowoso compok gula keng gula norok grup Telempong mpian ngontro ning compok gula gampang mpian dari kantor situ Bondo nopo abis terus toron kecamatan Kelabeng mon bada Bungko Lanjeng iya adaan bada Canggena Bendera lah bener grup sekolahan compok gula dak borok yon mon bada Bungko ya adaan bada motor sedan lah cocok grup Combon Pak Tinggi. Coba gula dak borok ya. Mon bada Bungko gedung anyar ya dan bada sepeda motor Tiger. Lah, dua bener combon Jena. Coba gula dak borok ya. Mon bada Bungko asason 2 coba gula asason 2 si atas tabing si bawa beli. Alhamdulillah orang Banyugulugur Telempong masa gula neka orang anyar, orang jauh pun jangkep tretan TB. Buktinya napa gula gelak toron dari motor. Ngompak sepeda motor pas sapa bina anak Banyugulugur. Nyapana kini kita andek bahasa Madura. Nyapana tandek bahasa Indonesia. Nyapana bahasa Inggris ka gula. Polana gula pelawak. Ya jag bahasa Inggris. Gula bilang sekolah TK. Keng takut labu toron pole ke bobo. Ngolok bahasa Inggris sini kakak gula ngolok sini kanak-kanak gelugur halo John gula ngocak halo John gula pas atanya anak-anak gelugur how are you John artinya apa kabar gula ngocak very well gula kabar baik atanya boleh anak-anak gelugur bahasa Inggris do you speak English John artinya mbak bisa bahasa Inggris gula ngocak yes I can but little John gula iya kok nek tahu atanya nyama gula what's your name Jan siapa nyaman mbak gula ngocak cek nyama gula kecil bahasa Inggris my name Mr. Kecai Jan gula tepat kecil Kecai atanya apa boleh anak gulugur sit down please Jan artinya maju tajuk dinak gula ngocak no I don't sit Jan gula njak engko tak tajuk dadi etabeng we ayu don't sit Jan arapa tanda tajuk gula ngocak because my monteng keneng butun Jan gula coba kabutun ada Inggris ya. Duh, alhamdulillah. Aduh. Siapa perlu kanjuran? Alhamdulillah. Keluar pun ke tempah. Orang ngacepek KTP. Apa? Apa dah KTP? Apa? Tak reng gila pun. Apa lagu ni mulai gila? Orang mau nabenta TV
Apa tak ketibik, ngajepe ketibik. ngejung ketibik, Apa tak reng gila ya? orang gila. Heeh. Ya munda ya bener kok melolo gila. Siapa? Mas Ebon ya gila. Apa? Mai kok tak gila? Jaring katon yang gila mana nak keluar. Tak perak angkok melolo saya gila, Cek. Siapa? Bah, mungkin ada tukang tabun ra. Gila. Arah apa? Lah tahu cang kok gila kita tabuin. Ya munda ya bener tukang tabu melolo saya gila. Siapa? Masa tukang syutingnya ya gila ya. Memang kok cak gila. Jadi orang gila ya syuting. Ya kun tak perak tukang syuting saya gila, Cek. Apa? Ciro kena Arah apa? nerok gila. Arah apa? Lah tahu cang kok reng gila ki tangkok. Ya munda ya bener sudah kena melolo gila. Ada apa? Masa senang gak ya gila ya. Apa? Maaf reng senang gak apa, Cek. Makanya jadi orang gila tanggak. Ya bener tak boros. Saya maksud engkau, Cek. Ya bener tuan rumah melolo gila. Siapa? Masa senekku ya gila. Jadi orang gila teku. Cek, Apa? saya maksud engkau, Cek. Mbok nanya tor katibi ngangkui bahasa Inggris dan mbok gelak boda ring nyapa. Bah, iya. Cok tang mentang mbok polan tau bahasa Inggris. Lah, Cok bong sombong. lah. Sekolah apa? Engkau dari SD, SMA, S tungtung, Wah. SMA, SMA, kuliah. kuliah. Boh, engkau bahasa Inggris apa? Atanya apa, Bang? Bahasa apa? Mbok nak coba minta tahu. Atanya bahasa na orang. Heeh. Mak tadi atanya bahasa na orang. Atanya kan kok, cek kecik, dak remah bahasa na bilis. Jawab bingko. Tahu. Haram tahun kok. Coba. Coba Bermacanan. ban bilis lak bini. Engkau Kok bilis bilis laki dari desa. Are Yo. bilis, tekku bilis. Bilis, are bilis. Lah, desa. Bilis. Lah, desa. Bilis. Mak perak ganti over. Tekku bilis lo temukan nano tekok-tekok jalan. Oh, jadi udah bahasa Inggris pokok-pokok. Saya maksud engkau bantau bahasa Inggris. Wah ya pinter. Coba. Coba Kau tuh ada jawaban. harus dijawab Dengan tegas, angsal. tak menyinggung perut tetet. Dah. Entar ke perut tete. Iya, marah jawab. Engkau tanya si Tece. Tanya Her, Bahasa Inggris sebulan. bulan demun. Demun. Pinter. Dar. Demun, demun. Demon ya. Demun. Bintang. Doste. 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 Jambula. Malah jelas. Orang pinter ya. Manggana. Satya umpama. Iya, Mau labu. orang labu. Labu. Debuk. Debuk. Ya. Mun labu kan debukan. Umpama numpak sepeda labu. Bo, mon bahasanya merokok, tak dilarang merokok. Wah, dilarang merokok. No smoking. Tidak ada masalah. No problem. Ngalak pau tak nuko. Nongko. Katanya aja dia. Ini mah bodoh bahasa Inggris ngalak pau tak nuko nungko. Mun terus lagi numpak sepeda, Umpama numpak sepeda labu. labu. Nongep. Wah, mak nongep cek. Mun terus lagi ngeceng. Ya mau terus lagi boleh birset kira bas. Mun bahasana orang laki bahasa Inggrisnya men. Bahasa reng laki ceng manceng men. Men. Mun toju. Mun korse. Iya. Korse. Reng laki men. Men. Korse. Korse C. Warna merah. Red. Nah, Disambung cek. ring laki tujuk korse merah. Men ceret. Gendeng. Mangga- Orang mun gendeng ya baan. Tebong mbak. Ini mah bodoh bahasa Inggris mentret. Mun ring laki kan men bahasa Inggrisnya. Iya. Mun korse. Mun korse C. Warna merah. Red. Disambung. Ya menceret. Jadi les mules je lah. Tebong mbak tak sekolah. Mau tak sekolah aja. Ya buktinya goblok. Mak goblok kok. Sekolah apa mbak? Apa? Engkau mulai dari SD sampai tamat cek. Kasih dia cek. Alah. Kelas berempah. Apa? Kelas sanga. Mak bodoh kelas sanga. Lah, deko orang mun Kelas 6 SD. oh gendeng. Setia 12 tahun. Goblok. Boh. Ya, terus ya. Iya. Tang pak. Apaan ban? Kelas 5. Kelas 5. Tang nyai. Nyai. Kelas telok. Kelas 3. Engkau kelas hitung. Terus. Coba sambung.
Oh, sangko lagi dah iya. Iya. Pak bodoh kelas saya sangko lagi. Sekolah aku kan. Jenon aja. Coba ya tes, desak. Coba di rumah. Pada di murid, engkau jadi guru. Kurun paroba. Laki, anu bini, Nyaman. guru TK, Bayar nyaman kurun. Bu Luna, Siapa? Bu Luna. Oh, Bu Luna. Abos ada guru bini, Yo, orang bini jalan ada iya. yo bermah. Jadi apa nih guru jadi? Apa? Orang keting keluar. Selon banyak, jadi aketek dah iya. Jadi mau tahu selok deh ya. Iya. Gendeng re. Siap guru, murid dia. Murid. Ini. Bu, beli esnya bu. SE lo ngasengong ya. Dorong macam mana? Kelas masuk. Oh ya boleh colok cek. Oh, tolok guru lo tolok. Bila tin cek pun kan gopo. Klonang. Bu, ada sapi buru. Wah. Murid masuk. Ah boleh raja ngusuk Gua aja. blok lu ya. Pun tak boleh. Nganggo anu bae. Se otomatis cer. Alah, aku tuh kembali. Boh. Cuci akeme. Jangan cer. Bel masuk ya. Masuk semua. Ya boleh. Cer anu cer. Sana. Masuk. Sana. Oh iya. Mak apal tepel pal dikit mate apal palan man iki. Maksud tuh murid ganti selek si masuk ah. Masuk. Ya bu, Siapa tanya mah? Luna. Nah, Bu Luna. Luna. Murid-murid Ya bu Luna. sudah masuk semua. Masuk semua bu Luna. Absen ya, Cang. Iya bu Luna. Edi Bada. Bada bu Luna. Engkau Bu Luna ya? Iya. Bu Luna engkau ya? Iya. Engkau Bu Luna. Kelompok. Bu Luna ya? Iya. Toh hari Bada. Bada bu Luna. Bu Luna bada. Engkau Bu Luna ya? Ya. Bada Bu Luna ya? Terus so kira. Iya. Heri Bada. Bada bu Luna. Ya. Senga edi ngaki. Engki bu Luna. Saaluna sekolah. Murid kudu Mancing bu Luna. mancing gigi aja ya. Beremah. Mandi. Mandi bu Luna. Bu Luna mandi. Bu Luna mandi. Hmm. Mandi ka kamar Mayat bu Luna. kamar mandi. Kamar mandi bu Luna. Bi ngebesa Salap bu Luna. sabun. Hah? Sabun. Sabun bu Luna. Ambil si Silet bu Luna. dia tak nyaman dia. Tanya mana? Apa nasi silet dia? Bocan boan coron. Sikat. Sikat bu Luna sikat. Engkau Bu Luna ya? Iya. Mata nyaman di bodeng ya. Sikat Bu Luna. Bu Luna sikat. Bi ngebesam. Sampel bu Hei! Luna. Sampo. Sampo bu Luna. Malelem. Lembu. Apa nah? Bu Luna. Ano? Obu na. Ya bener. Coba Abas. Iya bu Luna. Arya apa, Cong? Arya apa? Kerikik bu Luna. Gigin. Arya papan tuh. Tulis bu Luna. Nah, papan tulis. Iya bu Luna. Coba betekur ya. Tolesan alengker apa Cong? Olar bu Luna. Olar gigin olar. S. Es bu Luna. S. Bu Luna es. Marah terus. Awas beda tolesan. Seret manceng ya tasa beda pentol lah. Apa ji, Cong? Teleng napa pote bu Luna. Apa nasi bulu apa celang pote? Pentol lah ya Oh, tas. mon celeng apa? Korek bu Luna. Mon pote. Puta puna. Kupa bu Luna. Gigin dia. Aronya mana? I. Oh, i bu Luna. Nah. Bu Luna i. Tak nyaman bulu nanya ya.
ini dibaca. Ini buluna. Ibu dibaca. Ibu buluna. BUD dibaca. Budi buluna. Mon baca kapi. Ni putih. Buran kah? Apaan ceng mbok ne bung sambung? Ketaran mon goblok. Ceng mbok ance goblok. Memang kan ada. Makana. Ajar. Mon pada sekolahan ron ora. Cik, nyata namun ring ratin lain bacalan aja. Jalan lain. Dari rumah. Perjalanan yang naktinya. Jadi aja truk foto. Kita berak beca. Lopot ya. Nggak lajeng antar nemu angin. Ada emu re. Mikir. Neroen. Gendeng. Hah? Gendeng. Cilon cok pelko. Dan mah. Ya. Jangan sarah. Ada tak bunyi ya? Siapa? Tahu. Kok nyapa ring bini? Ada. Mbak. Siapa rumahnya? Di mana namanya, Mbak? Mati ya pula yo. Apa? Siapa namanya di mana rumahnya? Siapa namanya Rab? Ya. Macam saran dari jo. Siapa rumahnya? Di mana namanya? Lopot. Siapa Lopot? Mbak nah. Mbak na Lopot. Mbak nah kok. Engkau Lopot apa? Gendeng re. Siapa gendeng? Bobo. Jangan gendeng. Ya dan jalo. Cara ring nyapa bini cik. Ring ada nak-anak ratin cik. Iya. Jadi tak tahu kan. Ari-ari coba. Oh. Ring coba undangannya Pak Nur. Heeh. Bisa bentar coba. Bon kok bin. Engkau tak tahu ngojo. Enter men kok. Dengan kecil acara coba ya. Heeh. Pak. Isi-isi anyang-anyang olah apa? Coba ya. Partenja. Coba. Oh iya, parten. Mbak, isi-isi anyang-anyang olah apa? Terus? Mbak, sik-sik sengak manyang teger kopo. Duar. Gendeng re. Budi. Coba gua tak tahu apa. Ngapus potongan namin nak poli dak rumah. Oh, boleh. Poli re. Mbak. Ken nak tiang. Si penter ya. Apa? Ken nak tiang. Terus dari mana? Mun tak kening samang ken deki barak siang. Ya. Saraan ya. Hari yang ngabes lagi potongan anak kanaan. Hari apaan? Camat. Pak Camat. Iya. Ampun guru. Tahu nyaman, Bang? Nyaman jadi ya. Siapa? Mia. Mia. Iya, olok pas. Mia ya. Mia. 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 Oh, ngajak gendeng re. Pabek alis tambah sakuni. Dari mana? Mia sekuni. MBU ya. Iya, you, Mia you. Yo. Mia yo. Yo, Mia yo. Ada tambung ngongkur re. Dari mana? You, Mia tambah sakuni. Nyaman Mia ya. Iya. Yo Mia tambah sekundi deh. You, Mia sekuni. Yo, Mia sekundi wae yo. Mia yo sekundi yo. Mia sekundi. Mia? Kompos bancom. Hah? Mia. Angkau rekan Mia mau sobat na? Iya. Angkau rekan maciri na ba na mau likila? Tulah. Angkau nang meni berakadai mas. Rekan Mia mau likila ko ha? Rekan Mia. Ada apa, Cik? Perpor. Aduh. Ari apa nih Mia? Engkau kan laba dah suruh sopan. Mana mami lah engkau ke peten ka macam panjang-panjang. Buat ni tapuk je. Apa? Oh, bahaya. Jangan no, kau tu laban. Nyari roncengan toko lagi sekali. Pendatang kancah. Dok, kata bang baan gendeng ke beri. Goblok. Jangan ai kok. Eken mano. Ikan tora bager ya. Aku. Tepak kabusi ban. Tersengeran. Boleh kenalan? Boleh mas. Apa ya? Boleh mas. Boleh. Mungkin pun tanda pokok.
Kalau boleh tahu, Semak semak bau. Baan bau. bilan. Baan. Bilan bau. Setia. Boceng. Dek, boceng. Ya. Loh, Namanya adik siapa? Nama saya Mas. Iya. Sungguh Iya. Inaya Mas. Temunya mana? Siapa? Inayo. Inaya kok Inaya. Inaya Jakarta. Menak. Inayo Bodi Telempong. Inaya, kenalkan. Siapa Mas? Aryo. Apa? Aryo. Kenal lagi. Siapa? Kanjeng Doso. Kanjeng Doso Dolbik yo. Kecebang mbak anji ya. Ada apa? Aryo. Nama aslinya siapa, Mbak? Nggak nyatanang kok aja ya Mas. Iya. Hah? Nyaman siapa, Pak? Du arbus. Benih arbes, jahil ngotor. Cuma sama. Nyaman siapa, Pak? Top. Bolana. Aku arbes. Nyaman siapa, Pak? Nyatanang kok Yuliana Mas. Hah? Yuliana. Apa nyaman tak lebur? Siapa? Banyak dulu nama Yuliana. Siapa? Dia singkok nyanyi. Kau bukan Yuliana lagi. Terus? Sekarang telah ku ganti. Biar aksi, biar seksi. Nama Yuliana diganti Ape. Siapa? Paramita Rosadi. Yang kok ketegi aja nyaman je. Ape kia. Iya kapi. Kau bukan Harry lagi. Oke. Sekarang telah ku ganti. Ganti apa je? Biar aksi, biar seksi. Nama Harry diganti Ape. Bisa apa? Tate. Colong kok kerbin tutut yo. Tulis tek pagang kok pate. Apa-apa? Ndak punya laki. Si laki. Colok laki. Laki arwah laki roh. Bekal. Iya, ndak punya bakal. Belum Mas. Belum bakal. Bagaimana kalau bakalan? Bakalan apa ini? Bakalan sama aku. Apa ya? Aku. Roroy ngomong badaring mine. Maksud dek kene katro kampian dek. Iya. Mari bercinta dengan aku mari. Enggak. Oh, riya. Nik sekuni saja ke Bosaboyo. Bu ada apa kamu sabo? Nyari boko. Dek, Kancana mun getelan mek kabeureung mbok nah. bene hotel. Bareng mah. Kening biyo. Kau mon badaring mine pas ketel kabeh. Bolan. Iya pas temu orang mine ketel kabeh. Ya, Tare. tak sopan menjo. Dalam bangker. Ya carana. Tadi Dek, laki. empen ka TV-an. Iya Mas. Mulai gelak aja lenga TV. Ah. Berema dekik mun bi kula bi ka TV. Engkau tro kabak nah. Bika TV dak reman maksudnya iya. Maksud dek duaan wah. Berdua-dua. Berdua-dua. Matore ale. Demak awet. Lagi jadanan. Kuda wa tepak lah. Ayo dek. Muter roh. Enggak. Marah her. Pancing her. Tanda. Enggak. Pancing her. Le. Ale le. Le. Le Salma. Jauh-jauh le. Cocok. Enggak, Le Pak. Salma. Jauh bau. Doi. Jangan Jauh-jauh bane bau. kau jauh bau. Kuping ngapa entang ngidin. Le Yuliana. Jauh-jauh le. Akane seren abak bula. Kane seren abak bula. Yuliana Apa? nak nyaut Kuda. Yuliana tika seratin dutika kentongan nate Yuliana mak pacar bula itu keronggo tika oh Yuliana orang seratin kentongan nate Abid bula terlalu tika pun tak njok kabula Juliana reng seratin kentongan na ate bula
berselu ban. Mas Apa? kecil. Apa? Apa? Mbak Lek? Nani serang kau. Oh, nyongko-nyongko mok, Lek. Engkuan. Betul. Oh nyong-nyong kau mau tak ngerti aja. Ah, Nyong komok berem aja. pokoknya keluar-luar lah. Mbak Namo niser engkau lamar ya. Jak kebatir. Engkuan. Engkau entar kapan ban, Lek? Ketujuh nepan ban. Boh. Boy, mak kata junna. Korsen apa maksudnya? Engkau tojo ada sak minta abana ilamar. Ah, Mbak engkau. nggak tahu kata engkau mah. Iya, entar Perumahan Gang Lema Jalan Merpati ya. Jak kebatir. Iya. Yang mau mas jadi. Sayang. Sayang ah. Sayang ah. Sayang ah. Ya. Alasan enggak? Di bini aja. Iyalah itu munda kabon. Marah aku torotin her. Ada apa? Lamar laki her. Hah? Lamar laki. Engkau surah lamar dapat Kok nak. kata di bini? Engkau nunggu na. Iya. Satya maju nuju desa. Taro. Buat persiapan dia. Iya. Ayo sini. Aduh, mon mikire cecireng tua, berak sangkenan di anak bini setong. Salah de iyo tak pada ben tatang kena. Aduh, masalahnya serah benana. Bila bapak dia tero apa? Tero andi kompoi. Tapi cak eng bok nade pita benak anak selain nak. Tuh, mak tangan nak kambu na benak. Juliani, bila buat nasi berdak dengan lamar. Bapak kabur nak senro. Terus kompoi. Orang nak bapak sekejut kira tua apa? Masya Allah. Kira? Apa kilo ku? Dari tadi mah? Non, Dari ke amma? tahu ni. Mun tak sambung mbian jak jodon. Ba kelak bon. Bombian gelem bon. Napan? Bombian ke emak ah. Tak tahu. Masya Allah. Mbian pikir mun tak sambung mak jodon mbian. Ba enten tak sobu. Wah iyalah kau pokong kumbian. Mbian dari ke emak, dari borok, dari timur, dari dojo, dari laut. Ba nengenang. Oh, hari ya makeli hari ya. Tajuk. Asyik. Tojuk, tojuk. Kelak bon. Masya Allah, tuan rumah nak siapa cok? Tahu. Masya Allah. Bak nare namoy kabung kono orang nak tungang kui peraturan. Dan serah. Masya Allah, tak boleh. Biasa nangko tanya kabar bana siapa nya? Ba kulo Heri. Oh Heri. Iya. Heri dari Banda Basah? Iya. Oh perlu apa bana? Pak, kulo yang ni Pak. Ya. So, kulo datang ke kantor Pak. Kulo angalamara putrana ampian. Ngalamara anak nengko Angki. Juliani. Angki Pak. Bak nare dari gimana? Wah, kulo dari sekitar kantor Pak. Si alamar kana. Angki. Si alamar apa? Nah, apa? Bak nare kunrosoro. Maksud tu kulo ngalamar laki gambian Pak. Nganu aki kancana kulo Pak. Oh, tetapi mana pangado? Pangadok detik kulo ngalamar laki kadek seni ke Pak. Oh, beria. Iya nak lamar nak bak nak. Bak nak kan teka tak tahu kau orang ada rumah. Bo, sepenting Pak. Ya. Pun sepakat Sepakat. tare mana punten. Tare mana? Tare mongku Nah, Pak. bila saya kabina? Non, Bila saya kabina? pun bisa saya cepet do Pak. Laku dah? Bo, lebih bagus Pak. Kau tu cepat bektona Pak. Lebih cepat lebih baik. Takut bodoh ring aganggu Pak. Orang aganggu takut terkerbada setan. Engki. Oh ya benar Pak positif. Cek hari apa, cek malam apa. Laguna sore komandanna mesti poni pada tengah tu. Langsung aku mantan. Engki. Nangkok ku ade. Wah, bi penyanyi na Pak. Penyanyi Arya lamar mulir ya nak. Bangki. Aduh, kasok ono ka beuna. Tina beuna. Mun la sukses, mun la tangan nak roa. Arembi ta ya. Beuna meli aki ambi kok. Engkok kapuru taruhan dia kompoi. Oh, engki pun kason ki. Boy ya. Boleh mana ulah. Ya. Saya enggak laguna ki gore. Saya ya. Bukan apa? Alhamdulillah rezeki kalau bentak eka sangka
temu datang temu alamar. Duh, di mah Yuliani. Nak Yuliani. Apa, Pak? Masya Allah. Apa, Pak? Buat Nana, ni darah tinggi buat Nana tuh. Tujuk. Engkau terus Nora nyanyi, Bapak. Ya, Nora. Nora nyanyi apa jadi bebetan tak benar tak benar. Etis, Bapak. Etis. Malam aku mimpi, ayo Bapak, Bapak. Ya. Tujuk. Aduh, gerak. Hey. Duh. Arya beni Yuliani si Raja Tusa. Arya, si tua si Raja Tusa. Pak. Apa nak? Hah? Engkau menjadi arti ngainol, Bapak. Ngainol. Ndokitan. Ambu nak naro tak padu. Perengan datang kena. Hei. Marah bocah korot. Bapak saja ni kabar gembira kabar na. Cina nak tekak tatang ke mecebok na. Tekak na perot, tekak na jembut, tekak na dek remah. Si penting si kau besakan si ngatur. Ada apa, Pak? Buat nak santia elah maroreng. Aduh, enggak ya, Pak. Iya paju. Paju. Jadi manut saro apa koir ya mun anyama. Manut sa tak ya. Kau tak anyama ke benar ya tetap nemu judu. Pak. Hah? Engkau jumin, Pak. Alang, maaf mirak dia. Kau soreng. Mon jumi, Pak. Ba kami kabudian nak masalah. Bakna dia patoro otak Arya namar mole. Arya aku mantan, di komantan nawa iyerengi apa bodoh artis so. Oh, masa artis apa? Iya. Aduh, maju kok ya. Maju kok. Bekalan yuk, Pak. Bekalan. Benih kun apa kalan bakna dia aku mantan. Antan, Pak. Aku mantan berduaan pas akabin. Abin. Iya nak. Not, Pak. Apa nak nyot. Not abin, Pak. Iya akabin. Abin. Ini nak beratakku. Abin. Sorak. Serak. Tojuk. Arya ada tojuk. Pangapora pisan. Longku. Pangapora pisan. Longku pisan lagi Kak longku. ento rombengan rombongan. Mak tak
rombengan San. Rombongan pisan ampun Rabu. Alhamdulillah. Tak ada mau boleh kak langsung rukun. Mak cek rokon na pangantan nang. Pisan lagi. Engki pisan. Ani kasan setong kauntungan tangki. Engki. Teka anak manto. Ben di kasakali tak temu ben bareng manto naria bisa rukun. Kan setong kak tidak aja. Setong kahormatan ben kauntungan pisan. Loh, kepanika minangka kenapa? Angkuy pangantan ini. Angkuy mas kabin. Mas kabin. Oh, iki. Kak tarema pisan ki. Engki. Terima kasih mertua. Aduh, pisan lagi. Engki. Mak manton anak nama engak pati Gajah Mada tak. Pun bisa aja bit-bit ku lagi aja Bo iya, tak burung kia nak tak burung. Cok ngakan deki ka budi. Ku lihat aja aja Pisan. Engki. Kan ajen ci artis. Kamu artis yo. Masalah artis sejelasan nikah pon teti sejelas datang. Dateng. Lah tinggal nunggu artis. Aduh. Pisan. Engki. Ane ka napa artis napa ring gila nih kan San. Kula minta tolong mon artis sing wis kuwes cek keluar. Beni cong, mbak nak tak tahu nih televisi, saya kocak goyang ngebor, siapa jarwa? Inul Daratista. Ane Arya dari Dimas Han. Dari Jakarta. Saya nggak Arya, saya kening gempa bumi Arya. Tuh. San. Guna artis. Maaf, Iya. saya ini Inul, Oh Inul. bukan Inul Daratista. Oh bukan yang dari Jakarta. Bukan. Oh dari mana? Oh dari Lubu Abang. Oh Inul Lubawa. Iya, Inul Darah Tinggi. Nek maingat Dracula. Beni Draguna. Ya ada apa? Inul boleh nyanyi enggak? Boleh. Kan sudah ditanggap. Di tangga? Sudah di tangga. Kamu culutnya neng-neng ya? Iya. Mbak Inul. Anu biduan jangan lama-lama ku agak aja Maaf ya ya. Ya. Inul cukemi. Ayo. Udah Inul cer. Arya pernah eron teneng elorong itu ditabuk toron. Au ba kemian. Ya. Jalannya jalan tol 2. Tol jua. Tol 2. Jua apa? Kalau di Surabaya licin. Di sini tul ngantul. Oh, tol tanggal tol. Akhirnya nuruk pipis. Maja nyanyi lah. Baik, hadirin sekalian, saya bawakan sebuah lagu yang berjudul Bermama Rena. Mbak Inul, ini Ya, mikrofonnya. Super usus dak kah? Pangantan berdua. Agak aja kok bilang aja. Agak aja. Agak jauh dek kata dungan. Tak laten pon. Saper dulu. Tak laten perkosa itu udah mantan. Bareng Mariasan. ada apa Om? Bukan di situ. Luput. Maaf. Color nggak berekai. Tulian pak kerja Maaf ya, maaf. Iya. Mantan ceriming. Silakan. Semalam aku mimpi embu akemi, di mana aku laseng, aduh laseng kakapi. Semalam
mimpi mimpi ambu kami di malam aku ini tak. Kepada undangan yang masih ada di luar dipersilakan masuk karena tempatnya masih kosong. Terima kasih. Undangan yang masih ada di luar dipersilakan masuk. Asik-asik. Asik-asik. Waalaikumsalam. Tamunya sudah datang, aduh ramai sekali. Semantannya sudah mapan, inilah berduaan. San pisan. Tuh. Sini dong. Sini dong. Mas, Mas kecil apa? Apa ngantan don siapa, Bana? Mas. Bana lamar siapa ya? Lamar siapa, Bana? Maaf, embu dulu. Oyot Kak Mas. Kan tolu, Pak. Jagelok. Saesto nagulang lamaran ni ka matupaka budu nembian, Pak. Mak ben mak lanceng mak kurang ajar. Buma kurang ajar, Pak. Kau patut bis berapa kali Ban? Hah? Her, mak pas oleh mesin Python dia. Mbak nyaman mo nalaki amo na biliria. Siapa? Tak kira ada Pak Dumalem. Apa? Rempah ona. Maria, Her. Mas, udah mana? Mbak. Asal lebar aja letong Mas. Terus ada apa? Berema. Asal lebar aja letong Mas. Terus ada apa? Jalan aku jalan to. Jalan dah. Mas. Iya kok Iya, Mas. iya. Penting lagi, Cok. Hah? Potong. Mbak. Jak pati yang ngalaan laki na orang. Arwah tak apa ngantana mau sobat nah. Muncet tau coba naro tak kira endok mak lampir. Apa do tanggokal di tangoki. Kal berema bak nah. Telak tobi. Molong otak rupiruna. Kala api. Pokok mesin kok milo lu teluna. Berenang? Hah? Berenang? Labun. Bapak nyangka caeng kaon tengan dua babi niati engat teleng kaon tenang teleng kaon Bener bodoh cok anak dia. Mun obuk na cokor konyong. Mun konyong banyak kotona. Beremalah. Ubu na cokore konyongnya nah. Obuk na cokor konyong. Iya, beremah, Kuli konyong banyak kotona. Beremah, Mas. Tahu kalau apa ya lah. Bandar. Kamu jangan ngalakin orang ngerti? Jangan.